Uma ngqungquthe labo bagengeshe untombize emncumela usibhamu sogodo uhawu umzukulu ugananeni sibona umalokazane usimonyo sentombi akhophoza umkhwekazi unoxhako ubamba umcuphi nina besilo nina besigodlo esikhulu isigodlo sakakhangela amankengane ngithi anginibingelele namhlanje ngenza na umqopho ebusuku kangaka emva kwesikhathi kade sagcinana ngithi anginibingelele bese ngixolise isithi isikhathi sagcinana nokuthi ngiphakele isizwe ukudla kwaso amadlozi nina besilo nina besigodlo esikhulu nina bohlanga lomhlabathi nina bandaba bezitha esigodlweni esikhulu sikakhangela amankengane ngithi bayede lo nyaka esibona unyaka omuhle kithi njenganabantu abamnyama futhi abaphila isintu esandleni sengonyama ukuthi emhleni yethu yokuphila sibone umlando engicabanga ukuthi besingazi kuzoke siubone nathi sisoke sixoxela abantwana bethu nesizukulu sesizukulwana ukuthi sake sakubona ukugcotshwa kwesilo sakubona ukugcotshwa kwengonyama ngithi hlanga lomhlabathi bayede nina bethongo bekwamadlozi bengisawalindile ukuthi anginikeze izihloko ukuze ngingathi mangiphakela isizwe ngenzela ukutrenda ngigcine sengikhuluma inkufu sengikhuluma into engayindawo nehlambalazayo ngoba ngithi ngifuna ukuba phambi kwamehlo enu kodwa ngibonge kakhulu kubantu namanje ababenethemba ngibonge futhi kobaba nondlovu baningi kakhulu abanye kade sebefona bethetha bebuza ukuthi makubane uphi umsebenzi wakho ngoba masibuka umsebenzi wakho siyaphila yini manje wathula bese bejabuleke mangabe sebezoyiphimbo lami enocingo ukubamba ukuthi hayi cha ngiyaphila umsebenzi sowenza wona kodwa besilinde umoya wamadlozi ukuthi usiphi ihloko zikhona ke ihloko ke amathongo azilethile esozikhipha siqhube ngazo umsebenzi nani futhi ningangiphi ihloko la kuma comment makukhona izihloko enifuna ukuthi ngicathulise ngazo ningangibhalela ngoba phela le channel akuyona yami ingeyenu leso sihloko ngoba sengiyabuya ngizosenza ngiphakele kahle isizwe ngaso namhlanje ngifisa sikhulume ngedepression isifo sengqondo ukuthi yini depression idaleka kanjani kumuntu osuke enedlozi noma nje idaleka kanjani kumuntu nje wonkana nakumuntu olisebenzisayo okholelwa edlozini nakumuntu ongakholelwa kulona ngoba isifo lesi esikhona siyabona futhi ukuthi sithatha kakhulu ngapha entsheni nakubantu bebonkana manje mhlawumbe umuntu uzozibuza ukuthi yini depression kufanele ngimchazele ukuthi yini masikhuluma ngedepression sikhuluma ngesifo esigqilaza umqondo noma sithi sikhuluma ngesifo sengqondo esigqilaza umqondo ebese umqondo uphakela inhliziyo bese inhliziyo iphakela umzimba ukuthi nesimo engibhekene naso manje angisakwazi ukuthi ngimelelane nazo angisasikhoni uthola ukuthi ke manje umuntu ke mangabe secindezelekile ke lento ibise manje umhlaba nempilo yakhe bese manje ube kukuhle kuphenduke kube kubi nobe kumnandi bese kuphenduke bese kuyababa ngoba manje ingqondo iyaphuma ekhanyeni bese basebumnyameni balesimo salomuntu asuke ebhekene naso ebese bona ukuthi manje kwakuphila yena kusamfanele
Kodwa-ke nina-ke ababukeli bokuSponsor Amathongo, ngifisa ukuthi nibambe kule video ngoba ngifuna ukuthi ngihambise isigaba nesigaba lidaleka kanjani futhi ungayivimba kanjani uma umntwana wedlozi. Siyazi sonke ukuthi babukeli bokuSponsor Amathongo channel sembethwe abantu abadala. Ungabe uyakholelwa edlozini, angabe awukholelwa, kodwa emhlabeni awuzilethanga. Emhlabeni walethwa. Futhi ukufika kwakhe emhlabeni ngicabanga ukuthi kufanele ngenze isihloko esizokhuluma ngokuzaleka komuntu, ukuthi ukuzaleka komuntu kujule kanjani. Akuyona nje lephethini sicabanga ukuthi iyo. Kodwa-ke wena mbukelo wokuSponsor Amathongo channel, umuntu ukuze afike emhlabeni usuke kunenjongo, usuke elethiwe abantu abadala, usuke elethiwe idlozi lakho ukuthi lo muntu akeze emhlabeni ngenjongo ezithize. Uthola ukuthi-ke manje lezo zinto lezo umuntu akazilandeleli, ebese manje eyibona impilo yakhe iba nzima. Yabona, kunomuntu okuthola ukuthi useshawa i-depression ngesimo sokuthi uyasebenza kodwa imali akayiboni. Uyababona ozakwabo bayazenza izinto kuyena azenzeki, agcine manje esezizwa ngathi uyisahluleki, kanti cha akasona isahluleki, ingenxa yokuthi le mali yena ayiholayo ayifani nozakwabo, ngoba ngesikhathi ifika yena yakhe kunezinto abantu abadala abasuke bezifuna ukuthi akabagcinele zona azenze, ebese bemvulela impilo yakhe. Uyabona nathi kube kuthiwa asizuzanga inhlanhla, ngiyacabanga ukuthi i-depression yayizongiphatha ngesimo sokuthi ngangibizwa kuma-interview, ngibizwa ukuthi angize ku-interview, iziphaneli ngitshela ukuthi wena uphasile lo msebenzi uzowuthola kungowakho, kodwa bese kungenzeki. Esikhaleni sami bese kuthatha kufaka umuntu. Ngize ngizibuze nami ukuthi lento yenzeka kanjani. Ngabe sengiphuma sengihamba sengozwa ngempilo ngathola ukuthi mina nginomsebenzi wamadlozi obekwe phezu kwami. Okwesibili, angidalele ukusebenza umlungu. So manje uyabona ukuthi inyamazana ngangiyifuna le ingalele khona. Lokho kodwa kuyinkinga ukuthi uyibone impilo yakho ishintsha, uyibone impilo yakho iba nzima, uzibone izinto zinjani zingenzeki. Kwesinye isikhathi kunomuntu okuthola ukuthi-ke uzangena ngaphansi kwe-depression kanti unobizo lwabantu abadala. Kunomuntu okuthola ukuthi uyasebenza, uhola enkulu imali le kodwa akayiboni, ungena kwezikulu izikweleti lezi. Ayikho ngisho imali ayibekile, ayikho ngisho imali engena ngaphansi kwama-investment, ngesimo sokuthi le mali yena ucabanga ukuthi le mali ingeyakhe, kanti le mali akusiyona yakhe. Ebese abantu abadala abamembethe nabantu abamnikeza umsebenzi bethi-ke sifuna ukuthi abe isigqila impilo yakhe yonke, ithi mayifika kwena imali ingavumi ingahlali. Yabona, so manje kufuna ukuthi uqale uthole imbangela yomsebenzi njengoba usebenza, obani abakuleyo umsebenzi bafunani. So mina ngifuna sikhulume manje nge-depression bese sikhuluma neempawu zakhona ukuthi iimpawu ze-depression uzibona kanjani. Okokuqala, mayiqala ikubamba i-depression, ube kumnandi ukubona kungasekho mnandi. Okukujabulisayo ukuze siqala manje sekubanga isicefe nesidina, ngisho umsindo endlebeni kwesinye isikhathi ukuthi manje awusathanda ukuthi engathi ungala ekunomsindo khona. Nabantu uqale ngathi ungancipha emehlweni abantu, uthanda ukuhlala wedwa, uthanda ukuzivalela bese ushawa uvala isikhathi esiningi, uthola ukuthi uyacabanga nobuthongo abusafiki. Abanye baze bathi insomnia. Yes, insomnia noma ikhona, kodwa uma sikubambile i-depression enye yempawu lezi zokuthi ungalaleki, you keep toss and turning ebusuku. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi omunye-ke lana-ke ngifuna ubone-ke kuyahlukana. Kunomuntu othi mayephethe i-depression adle kakhulu,
bedla kakhulu egcine segena i-excessive weight manje usiyakhuluphala ngokudla yonke into uzama ukuziduduza ngokudla noma yini uyadla omunye uthola ukuthi akadla zace uyayibona ngoba manje yonke into asawethu uyifaka emlomeni ayivumi azace umuntu abe nama-suicidal thoughts umuntu acabanga ukuyibulala yonke into umuntu mayibuka bodwa ukuthi ukufa manje sekumfanele akasazibone ephila umuntu aqala anqene ukugeza umuntu anqene nabangani umuntu isikhathi umvakashela umuntu anqene ngisho ukuphuma out ukuthi azithokozise ukuthi umuntu umunye akasakuthanda akasakufuni lokho enye impawu lezi engizibalayo zani ze-depression ukuyeke nje ukuthi umuntu uyakhula kodwa enye impawu lezi ezike zimphatha umuntu uma esuke enjani depressed yabona kahle kahle mangabe umuntu akufanele ukuthi isikhathi usulala ngamaphilisi okulala ubuthongo badala ukuthi bube indalo buyifikele yabona uma usuke ubuthongo bungasayifikile soze ubuforsa ngamaphilisi isuke ikhona inkinga esuke ikhona emzimbeni so manje uthola ukuthi ke manje imizwa yakho kwesinye isikhathi iyashintsha usunolaka usuyathetha nento ekujabulisayo ayisakujabulisi noma ngakuthiwa usuku lokuzala kwakho kufuza ngabe uyagubha wena ayisekho nje into ekuthi ndani so uhlezi ukhathele so ufisa ngathi ungayinto yombhede ngisho ukuvuka emsebenzini usuyakunqena yonke into nje ngisho ukubuka umabonakude yonke into awusafuna ulutho nje yabona impawu lezi esuke zikhombisa ukuthi ikhona inkinga esuke ikhona kuwena noma lento isuke ikudla ngaphakathi manje ke mbukelo kusiphanisa amathongo mina ngifisa ukuthi namhlanje ungabe ngaphansi kwesimo se-depression ngoba uyabona abantu abadala kwesinye isikhathi uma kukhona izinto abayifunayo kuwena bake bakuyeke bakuphe izinto uthola ukuthi ukhuphuka ube phezulu uthi uma usufikile phezulu ngokwesigaba sempilo ebese beyaqala abantu abadala befuna izinto zabo ngesikhathi amadlozi eseqala esefuna izinto zawo uthola ukuthi manje iminyango seyakuvalekela uthola ukuthi kwesinye isikhathi manje nemali seyakuphelela uthola ukuthi manje kwesikhathi usungena naseyikweletini uthola kwesinye isikhathi ungena ekweletini nezinto nazo mhlawumbe umuntu usedleka ngisho imoto omunye uthola ukuthi mhlawumbe nebhizinisi alisahambi kahle konke akwenzayo sekuyashabalala sekuyaphela kodwa ke mbukelo kusiphanisa amathongo channel thina njenganabantu abakholelwe edlozini siyakholelwa ukuthi ingane iyondliwa njengoba sikholelwa ukuthi ingane iyondliwa nje asoze kubantu abadala sibe abadala kunabo yabona so khona ukuthi kwesikhathi ke omunye umuntu ke lento iyambamba abe depressed asisho ukuthi i-depression kwesisikhathi nedlozi kodwa ngoba bakhona nabongoti laba clinical nama-psychologist uyayabona nabona akuhlaziyela inkinga yakho akuhlahlubele yona if mhlawumbe you depressed as general kodwa mase sekuphela konke you need mhlawumbe kwesikhathi satisfaction yakho mangabe awenelisekanga kulabo bantu abakanjalo noma uyile kubona kodwa uyabona ukuthi into zakho isinamanje ziyonakala awuzibhekeke manje bese uzifuna ngokwesimo sedlozi ngoba yonke into esinayo siyayiphiwa sonke isigaba esiba kusona empilweni siyabekwa angikholwa ukuthi ukhona umuntu okathanda ingane yakhe bese efuna ukuyizisa ubuhlungu angikholwa futhi ukuthi ukhona umuntu okathanda ingane yakhe bese ufuna ibe sebunzimeni athi uyayifundisa ayikho lonto
impilo okuthina yadala ukuthi ibe mnandi siyiqala size sihambe emhlabeni kodwa uma sosondela kubantu abadala. Manje mbukelo kuSibani Samathongo kufanele mangabe ubona ukuthi le nkinga unayo futhi uyayizwa sukuma usheshe uthole usizo. Lukabili kusizo. Khona usizo ngokwemfundo. Njenge ngabala ukuthi khona usizo oluclinical loma psychologist kodwa futhi ithi ulihamba lo hambo loma psychologist ebese futhi uyathola nangokwesintu kahle kahle le ndala yini ngoba abanye abantu baze babe depressed nje babe ne depression ingoba abanye babalekela imisebenzi yamadlozi omunye akafuna ukuthi ezumsebenzi wabantu abadala amaphupha ayamkhomba ukuthi ufuna besangoma ayamkhomba ukuthi ufuna alapha abantu or abomthandazi kodwa akafuni umuntu usedla amaphilisi ekhanda umuntu usenekhanda elingapheli uhlezi ephethwe yikhanda kanti yikhanda lelabantu abadala. For example mina ngifunda isikole bengiphila ngegrandpa mengaba kubantu abaningi ngiphathwa yikhanda uma wamazi aphatheka bathe bathi mntanami lekhanda liphatha wena elani lekhanda ehlezi likuphethe kanti kwakuyikhanda lokuthi ngazalwa ngembethe kuyikhanda lobizo umsebenzi wabantu abadala because uthola ukuthi omunye umuntu uza ngisho nakusejari angeke ngisho nakuyizikene ezibhedlela bamsheka ikhanda bamxilonge maybe nenhlanhla kutholakala ukuthi bathi alinalutho mayebe nebhadi odokotela bakhombe noma yini ukuthi umuntu usezokhabazwa ikhanda lihlezi uthola nemthambo eblock kanti inkinga yini amadlozi. Manje nina besilo enabohlanga lomhlabathi besigodla esikhulu sakakhangela amankengane mina ngiyafisa ukuthi umuntu wakithi omnyama angakholelwa kakhulu ukuthi le depression ingaze igcine imphuce impilo yakhe. Uyakhuluma uNkulunkulu ngenye imini uthi idemoni malifika kumuntu livele lifike limnike inkinga eziningi kwesisikhathi ngoba le moya emibidla umphefumulo bese imtshela ukuthi yabona ubunzima ubhekene nabo zibulale vele uzithatha impilo bese ke ikunikeza lento ke manje indlela eziningi zokuthi umphefumulo ugcina uthatha uthi omunye zilengisa uthi omunye zidubula uthi omunye hamba oziphonse ebridge uthi omunye hamba oziphonse emontweni omunye hamba oziphonse edamini uthi omunye zidlisa amaphilisi lento esuke ifuna ukuthi idle umphefumulo wakhe bese iba namandla. Uma lento seyiphumelele yonjeka futhi kuhleke ithi awubheke lo muntu ube isiphukuphu ubuka impilo yakhe sazeyiphila ubuka lesimo atebhekene naso bezodlulela kusona ngenyanga ezayo impilo yakhe bese iyabuyela esimeni. So ngalawo mazwe nambukela kuSibani Samathongo ngithi mina kwesinye isikhathi isinqumo saseduze ngobuhlungu besikhashana siyinkinga ngoba siyayidla inyama sidle nomphefumulo kanti bekungafanele. Manje umntwana wethongo umntwana wamanzi uyathanda ukuthi kunibone niphila nezinto zenzenzeka nijabule nimamatheka. Nina besilo nina bengonyama nina besigodla esikhulu sikakhangela amankengane ngiyacela ukuthi ke mbukelo kuSibani Samathongo channel yanoma ubani uzofikela lo myalezo if uza ukuthi ngathi khona into ekhona kuwena ngicela usheshe uphuthume uthole usizo ngokwesigodlo noma by profession ngoba ayikho into ebuhlungu njengokubona intsha izithatha impilo ngenxa yokuthi ibone ngathi iyahluleka. Ngiyanicela ngiyanincenga ayikho into emnandi njengokubona intsha iphumelela yenza kahle empilweni ithemba layo liuNkulunkulu ithemba layo lisedlozini ngoba ngaphandle kwedlozi asilutho.
ngaphandle kwamveli nqangi asiyilutho ngoba ibona abaphathi bomgogodla nabaphathi bempilo zethu. Umntwana wedlozi, umntwana wamanzi ongenagobela uthi akaphuzi itiye. Uyabonga.